Le nei la vaenga o le tātou pologala fia la ufa tasi mele fionga ia lilo mai ava maina vai misa. Ia mai Samoa, a wā fo i se tātou talala tamai, ia wā o ia lena a wei tu fo i tau manga le wha sinonga i lona toi wha wawina i le neia so lua, wha tala wha toi lilo mai ava mālo le whai o le whaiwai, mālo fo i leo nsai. Ia o te ilo lava nā sa maua sina masele le aso nafi, a wā le taimi na sisi ne ai le tanga vai o le tātou mālo tuto tasi. Ia maua i fo i sina koma ina ua maea, ia toi wha wawai leo tātou ngā luenga i le. So mālo ngā luenga mālo so i fo manuia. Ia, tala falava fonga mua ili nei fo ia o auli o le aso lua ila lofa maleanga lei o le atua bi ia le li i lana pule paso soa lo soifua maua pea fa pea fo i se tātou atunu o lo mai mua fa fonga mai fa malo atu ia Samoa o lo whaio na tātou whaatasi le nei tū la i lunga o le tātou por kalame. Ia, e sa o lei lava oe, ia ai o mai a kaimini ele i malo lo a kawa. Nea e whai ia. Ya bawa wa nafi e pe ole sa maufoia se tulanga ile fa la lo ina le tato pa lo ina le tato se singafua ya poleona su toto sanga ole tato malo tu totas ya e na watu fo ia ele ya se malo longa ai wile ya onele wato amata tato fa masinonga pe fo ona tato tu talai ya mafa por kalaminai ya fufuanga umal fa masinonga ina ia mawhai ona tātou whalangolong fo i tūlanga umasai ele tau manga i le so aliki whonga mua. Ia, malo le ona sai malo fo i le tau antai i ngā luenga a mata o le rei fo i vea so i una pupu. Ia e panga lea ono le sa pisi fo i o tau na, ia sa mantou pisi fo i mantou ia i le whamata tuina o le soifua o tupu sa lesa le tolu. Ia o langa ko fale le sa le sa ia ma ko e pisi me le se tupe ma wai le so nafi ia ile vie le lo fo le tu te mai lo so fu ma ma tu ola le riva ia so pe ona tato fenga ia le masino fo le masino yuni ia o sa mo le manu lui nei ni sila ia o te lo ana sulu ma to fiele lai nai le tato tu wa lilo wa leva na tali ngale malo sa mo ia o le ni fi a we fai ia ai longa fo wa nga i piki tamitia o nga ile te mi tu wa ile o le ona o le fia si la fia. Ia po o le ale tulanga wo iai. O le na mai ale tātou filo inga le asfareile na sei mwai antunei. O le na wa tulai e moli map. Ia le sunga fo ia tupai sapani e pei o le na whātou taia ia le suenga fo. Ia ma wha solo mai ei lava se ia o mai le so. Ia o na mantou ai ai uli atu ai se ia o mai se tātou whaamtalanga mai na lilu mai ava. O le ale tulanga o le suso o nga lea mai lea so fuwaile e o mai lea so whamolmot. Ia, e ao lawa na sila fia le tātou atunu o le asfareile le afiafi o le ana kolosi ai ia le lo ia foi lea ale ali li o whatau malama ia o Sam Samuelu ia whapea foi ia le tamaita i sivai. Ia a mata mai le o le kolosi le tamaita i lo ia le asfareile nai le fiafi. O le tatou li po tianga tonu ai mea le sa tatou nonofo ai le whamasinonga. E le mwhai ona tatou li po tia mai mea sa tatou le awai. Ia ai o le afiafi le na mata mai e le kolosi lea o nei la. Le ana wha awau mai le kolosi lea le tamaita i lea. A wharsifulu nei a mata loa le whamasinonga. Ia o le kolosi le tamaita i lea o te e maua atu. O lo tala noa ina le mata upu whaatitau i le whana. Se tulo le whafonga mai le tātou atunu. Le mata upu whaatitau la au malosi le na alua tuma Sam ave i a Daryl Mapu. Te tasi fo tangata o le mol maua i le tua leo. O le la au malosi le whapea Sam i lana mol mau sa au mai i a le ala ili pule. Ia le na whapea na alua tuloa ave i a Daryl Mapu. O tele i maua i le atoanga i whamtam talanga mai le mol mau le Sam. Pe o le mena ame mo se tupe pena whaatau iai. Ai o le tulinga e le tamaita ilo ia o le tō whaatupa i sapani le malwhanga. Na tuli le mata upu whaatau le itu a inga whana, le itu a inga la au malos. O le ta ua le fastful lima pisto. Ia. Ia. O le alana fasili le tamaita ilo ia. Pe te sila fia le itu a inga whana le o le whalima. Ia o le tali atu pa isa na te iloa le whana lea o ta ua le whamatalanga. Ia sa tu i fasili al tamaita i le tu a i ngā whana. Na ewa
ai ai o le tu ai nga lea o le fast full lima clock fast full lima lea pisto 99 mil ia ai o le talia a tupai o te le iloa ia le tūlanga i tu ai ngā whanau i tu ai ngā ia i ona painga esi paule mea na o iloa o le whanau lo ta ua le whamatalanga ai olo o iaia i lātou whito i tonu wai mtanga luenga o leo i tono mtanga luenga o leo lātou te iloa whamatala le tu ai ngā whana mea umai e pawala umalosi o te iloa o tala lea tupa i sapani pawala umalosi o te iloa o le sfurulua o le pukasi ia whana masani a fo ia tātou la umalosi masani a ia ona whangata ile ina o le fasilinga o tupa i le mata upule le whana wa o le tātou tele i māua atoa le kolosi lea mai le Australia le afiafi. Ia o le isi tūlanga le tuli ai, o molianga o si vai masem. Le o loa tā ua na tā ua le tamai tailo ia lea ia tupai. Oka se keke leo molianga. Tele o molianga o le tau whaaseina o whaamatalanga, whaaseina o le investigation na leo. Usa o le fabrication o le suina o whamtalanga ia o whamtalanga whawhau ia o le misleading mea umai whapena ai whamaitara tamaita i molianga mua Sam o lo ta ua ai whapea o le aso lea na ngā ia i Sam i le a inga o si vai i vai teli o ina na whailoa i mamari masa no foilo ina mo si taimi pea po se fulu le po ta ua le tamaita i lo ia le tūlanga le whamai ele ai masa mea i tono le na fo i whamtalanga na molianga e tawe ana molia Sam. Tawe ana molia Sam le tūlanga lea. E tali tupai. A whai o lai e le moli mau. A whai o lai e le mau le tūlanga lea. Ele moni. O lono winga la. E te tau ona whai le molianga. Ia, ona tutuli atu whaila ia lea i le whamatalanga si vai le sapo. O le langolango e le whamatalanga lea Samuel. Le whapea mai si vai lana whamatalanga. Uman tupul whala ulawe le po. Ai au loa Samuel ui whainga ruenga. Na wawe maana vatu. Ona o whamatalanga. Wale le leisanga lue ona o le alu alo na mawhau le mea lea na tupu. Mero la ia leo o tamaita ilo ia. Ele ai masa tūlanga i tutonu ina le amo li ai fuas. Si vai ia whamatalanga. O si vai ia na o si tangata o le moli mau mai i whamatala mai e tūlanga na ai e lon to o lua. Ia e whapea atu ia tupai. Ia a whai o nei whau whamatalanga na i e taulana molia. A walaua i e tangata ia la o mai nei e moli mau. E whamaoni ai. Ele i ai Samuelu i le nofuanga na tupu wa ili whalawalawe le pōlea. Ia. O le isi tūlanga na o iai o le tūlanga na whasinia. Ele i pēa ma se 20 minuti te talu ona toe kolosi tamaita ilo ia le. Ai mai alolo na taimi. Na kolosi lola ia le o le ali ilo ia keisi le lo ia le lauli, merchants. Ia o le tūlanga tāua na whasili ei le ali ilo ia. Tūlanga foi le o le avatu o le whaila e le awhionga komisina ia tupai. Ina ia toe review, ma toe wawa ai, pe iai ni mea ele i o iai le susu enga mua. Ia e iloa e ono mau ai se mau. E mawhai ei ona molia seisi le whalablabi. Ia whapele ali lo ia. Talu ai ona o le manatu le komisina o ia o lana o le ia lea o rimoni. Talu ai o le manatu le komisina o lana o le ia lea o rimoni. Wa avatua ia te oe ia le whaila lea. Ina ia shut down ai se information. E ono lead i se mea moli ai li mon. O le tala lea keisi? Le tala lea keisi. Ia e whapea ati tupai. E le aise mea whapea na. Ma ia e si la fia. O le whaila na avatu ia te au review. Ko e whai aku le kala keisi. E lei. I le taimi lawa lea na avatu e le whaila ia te oi. Na e iloa o lea na nga ile komisina fisosoani se tasi o moli magu. Ala tanu len tato tala noel vai aso lea. Le na nga ile komisina fisosoani se tasi o moli magu. Na iloa tūlanga lea me tupai. O te le iloa. Ma iloa ale alme na leina ua leina le iloa. Ma iloa tupai. A whai e ese se mata upu.
lona winga ele tsaula na mai fu ia te o mata polo tal noina o le so enga le o te faia ma le reviewing o le faila so a faila la sila fia komisina ele o se mata o po fito tonu i ese lona ia me fa sanga nga ia le mata o le se me o le a mai i fu ia te ma o ilo ai tulanga le ia pe ta tu fasilia le ilo ia ma fa pe atu talu wai ona o le te pui pui a lava le tulanga le o lo pui pui ele li komsina ona o lana wo le rimoni o mafu ai ona mana o tau fia o ma se whamatalanga a whatatau i se mea ono mōlia mai rimoni a le taimilia pe o fasilia keisi a le taimilia o le wai lunga whasalalaunga i le social media i tala tangata whai mai o la mawa kua inga mōlia limoni na mawa tua ena mōlia limoni ia ona whai atulola i le tala atupai wa le ofasilia inga i loa mena na i loa lewa na i lunga ia pasalaunga na i social media po le ama utua ina na mōlia mai limoni ia wha mai tupai ia na vai ai a le case le na o le case na o le maliu o tu a whato a taimile na ele ai ma se tala i a limoni na fuli e leo sa ili se mama o ale tangata le suspect ma o leo ya nga i sa ili ina ia maua le mau be whamautuina ai le ai ma se tala whaatasi na pop up mai e se me whape i a limoni na taimi ai whato a mato ui loa mamako inkalesi i a limoni ina ua mau al whamatalanga le a Samuel ne pe ola na moni mau le na whai ia o le isi mea na tu ia ele keisia ia tupa i le aso tuna nga foi le toi whaatala noa ina o Sam Masivai mana tua o le na whai su enga mo lona lua a tupa le na alwe review le whaila ma alwe toi follow up uma moli mau ia mea umaia le lai whai maitala ar keisi le hame ngā lainga ele kango i fasiri nia ia Sam Masivai mea umaia fasili taimi le ana le wato o atu nei maua fai whamatalanga a Marie ate oi utai o whai mai ele iai le pōle e no wholoma wha tonu leo e o mai to sui e o mai fai whamatalanga a Marie na minga lenga le koi whamaka le to su ea ia Samuelu Masivai e whai mai le tala tupai le tali tupai sa fasiringia o le whaupunga na au mai e le toi mana o mia le sui o lana moli mau mai mana o mia le whaatu mawina o lana moli mau le na whai le tau whali o i lana suenga le mantua e whamtalanga ia le talanoina nei moli mau i whamsinonga o whamtalanga ia le na whaatau nuina le suenga ale ali leo tai leo ia ali o whaatau malama ia o le lana whaatu loa ia e tupai o le taimile na ia na fesiringia atua o le tali ia e tasi Sam ele mana o mia le toi fai o san whamtalanga o ele toi mana o toi fai me san whamtalanga ua mali e ai whaatu maula na whamtalanga le nei e mua ia o ai la koe ia wa o upu i whanga o la mea la koe fai esis whamakalamka so ele o mana o le tangata toi fai whamtalanga o le mana e whaatu maula na whamtalanga lea ia o le isi tūlanga tā ua le wa au mai e mal suppression order polo inga e tā o fia il whasala wina whaalawa i teli o suafa mo ni mau ia a fia le matau tu langa foi le fai mai ia le lo ia ale tua ala uli la mena la iona le to multa ia mo mau ia fa mau ina tono le faila e fa mau ina tono le faila sa tau na o follow up mo mau na o le vai to le ele i follow up ina ia e fa pe mai le to fa tupai o le mato te focus i moni mau e matua a noa mai loa e ono mori ai tangata o mau ia nau tau whafonga ti ai whailea ia lea tūranga whapena ia ele o fia ta o lea lai focus mai leo anga i tūranga whaile o le suspect e mau ai le tūranga tono tangata e ono masalomia ma molia ina ia su ia lape lava le mau e whatau le tūlanga lea. Ia awa o whamatalanga na isi moli mau, ia peo lea tua ia le tō whale ala le pole.
ile tulangal na ai ole tulangal suppression order ile mfayonta wengo mon mawia mai ile mfayonta wa la toanga o la to fam talanga pasama il fam snonga ya lona tolu mali me muli na pressure ne ya ile malo lole ko na ku facility nge ya ile malo lole fam snonga tulanga foi le famele le kaisi o lea sa to wo e au mai Marie o ye ave Marie masami le si ai ta wai le Marie ya te oi o yele polea ai se ana le fama wina ile fama talanga Marie fair yes a record of fama talanga le Marie ai fai mai tu pai ale ana au mai leo e o mai te fai fama talanga Marie ona le wasui la fama talanga ina o mata wo inga taile mena tu pol fala black tala Marie ele ia le polea na o faton wina lo leo malo le malo e o mai e au mai Marie e to e faila na fama talanga o le wasui la na fama talanga ia mato ya o le mea la na question ai na tiri tulituli ia le lo ia ale tuala auli fa aso fato atusil fama talanga Marie na so iva na faye Marie ngaptai vai tele ya tupai ele ia le polea ala so iva na le ta wala Friday Mari ya ala so se fulu tolu le fato faye ona fa mawina le lae e yai fa mauma le fa mawina ile fa talanga Marie ian fa pero le tupai se yo maila leo na faia le su enga e moli mau sao mata watu la tulanga na le na mafua ilo aso faraile aso nai aso sa ele fenga wenga ma tau fato ao le sumafua fato atu e fainga wenga mai le time foi letas na o atu ai inisio o information ta alava sa nga inga wenga le investigation team lavalia ai fata tia ile le talanga Marie o le wato amai Rono wingo tulanga umana e o mai la moli mau ia ale olio e lato te whamaonia tulanga na lai ona pe i tuai whaaso pato ato e whai ele whamatalanga a Marie le ta ua ia e pe tai watu i fesili atu a ele keisi ma whapea atu o lono winga o le tuai lea o le watau pressure inga Marie ina ia sui lana whamatalanga ele sui a Marie lava ye so na loto na pressure leo pe na tau mafai leo e fa malosi Marie ia suia la na fa matalanga ya o facilina kesi ai malolo e no mleko i taimil na le la ko ngai le lua ya le wo sa fa va versi mengal ka ko o kalamele ni tula e malolo la le ko o lewa ye le warning lewa wamfayo na au mai le polo inga na le wamfayo na au mai ya la malesi polo inga ma lo si alko ale fionga le tamai tai famsino ya talasa wa au mai ile au fa sala la mai la to mo foi le tono potu famsino ona wa yai tu singa wa nga ilunga mata o fa ali ai o lea po e sa o mai al tangata tono el potu whamasino lea whamatalanga mea umo al whamasinonga nei lea mata o manga al whamasinonga. Which el me whasa i tono el tato watunu uona e manu ile mamalu al whamasinonga. O lea watu umamata o telefoni whafo ia watu e whamanatu mai e le fionga tamai tai whamasino. O lo o ye le tato media o la tau ia li poti e sa o tato whamatalanga. No winga e falling mai e se lan tangata le tonu i e sanga ka falongo le la na nga ima ia le la wai mal polo inga le matua tapu ia ona fasala wina le famasinonga pe live stream e tapu ona faini famatalanga fa pe na detail mai mal pu e mai oni ata to tonu al famasinonga ia se vanga na lava fafo ia o polo inga la na le na tu mai nei le out ya ele fionga tamai tai famasino ya tala sa anga ina ia no fo ta il tato au fa salawa me se fola tunu wolo auto va at e fa longo le mata upule tai famasino ma lo le sa no le we ya vol di vai ngole o le va fa longo mo le toto a fo ile le jongo banga me le va son se va today e o mai le va so pu ile so mano lo na file o to e fa wa wina ya tato nga wenga fo i be ona ma sen ya e la mai tau atu foi le whaatunga te whaalongolongo.
o lea e whaonga i tu tonu o le whaamsidonga. Whaasa mai am nei te wa se. O lea e whaonga i nei tonu o le whaamsidonga. Le su e su enga. O le watu e tu i whesilia ine. E le nganta le komisina o le tanga luenga o leo leo. Ia o le sa tita ia le su e su enga. Ia mori mau ia le sa whaatiro ina o te lei lope sa o le whaamtalanga lea. Le whaatanga ina wha le tūla fono. Na whaatautaia le se tasi o malu o le malo. E au noa ma se whaatananga. Mai le komisina ma le matanga luenga o leo leo. E whaatautai le wha le susu enga le sa whaanga solo. E sa o le tūlanga le lumia. Ia, e moni a wao le whasilingia. A wao le whai mai leo leo le latu susu enga. E le moni mai le sao ia mo le mau ia. E lawa watu le whamasonga. So e whasilingia la mo le mau na a pau le tūlanga la e lea na be whaali me se fina ngalo le tō whai atu pai. Tūlanga whai le se senga o mata i le na ofisiringia ia moli mau ia leo leo i le tūlanga o le investigation o le maliu o tu au. Ia ma whaapea atu e lotu pai. O le pe e anga i mai tūlanga le maliu o tu au. E se le maliu o tu au. E se le mata upule ina ua sau le moli mau o Samuel. Ma mato wano atu lo iai ina ia tau mawhai o le pe e inkalesi. Ia leo leo i le au mai o le ala le pule le tangata o tu o ia. Le na la e anga e lo leo leo e tau mawhai le suenga le tūlanga lea. O le tala la atu pai. La tau. Ia, ese la le mata, ese mata o ia ese me lua. E tasi lava le mea na e aunga iai wai pe o manatu na KC e aunga e tasi le mata upule a fua mai le mata upule lo te taimili nei. E fe mai kala kupai. Ia, o le susuenga mua ia o le asau foi ia le whamanino le tangata sa tai ulu susuenga mua ma leo leo. O uno review inga le whaila. Ia, ai te tau lava o na tilo. O le susuenga mua e taimina e le isau le moli mau o Samuel. O leo whato asau nei le moli mau o Samuel ule i le mele lo na lua le nao mai e lo le whaila ia tia o tia lo e review. A o le susuenga mua le te ta ua lilo mai evo le susuenga le na whantino ina lava le mtanga alwenga o leo leo. O le sao leo? Matanga alwenga o leo leo. Le tūlanga tonu ana le na whatino matanga alwenga o leo leo. Ia. Ina ua abatu le whaila review e tupai. Ai mai e lo makalanga ia le na whai e li o le susuenga. Le la na nga i lo tupai e whaamaunia mai ia. E whaamaunia ia moli mau ia. Le ia lona winga la a tuwala wa o mori mau tustusia ia le nei to tonu. O le whaila le tapena mai se tasi leo malo le malo le wa malo lo mtanga alwe. Le foi e tonu o le whaamsidonga o le whanga o le sa o le ali. Ia, moni, o le sa o tonu a lea, o le tau mawhai ina ia whaamaunia. Le mau a leo leo, e whawhau mau ia. E whawhau, e pipelo, e se. Le tau mawhai la e whaamaunia le taimi nei. Ai le same time o le au mai e Fasilia Casey sau e lalango mai i le maliu atu au. I le investigation o le maliu atu au. Le la e tau whamanino atua i tupa i le tūlanga le mo i e aunga e tasile mta pa ese me lua o le e tau ana tu e fasilingia la tau i tūlanga o lo o ia i le mta upule i moli mau a Sam ia i le moli mau la vai a Sam le e pe e tu fasili mai ia lo ia mfapea mai o le o ka ngofi moli a Sam ngai mau moli anga ai nei mau famatalanga ma le mangi me ia ka wenga moli pe wa le tele o moli anga o tau fa fefea ia Sam ina ua awe le whamasinonga, ai whapea te tupa, i le se tūlanga whapena, i le mōlianga leo ua whaia, e mafua o na ua lava le mau. Pataita ingala, o le whai mai o sivai i lana whamatalanga le npeo na ta ua mua. O e latulona to olua, o le langolango ai le whamatalanga Sam, e latulona to olua ua le whamatalanga Sam. Alu whaingalwenga le asonga, ma ngava le sifululua, ina ua umana tupu le mele po. Na babe ma navala i se fululua i le auli. Ona e whengalwenga kwa leo le se mea. Ele mapulong mafufau li mele nkupul po. Le ngaba ai. Moli mau loa si vai. E langolango ali moli mau loa ntolua. E sao. Na babe al watu Sam le fali. Ma ilana tilo i ailo ntolua. Ia ua le tonu wa se mea wa fiu e fai aku i fi au maasangi kai peyo le. Na eta ua sosoani le suina o siona tama matulang whapena. Wale alu Sam e fai.
A le fasili e kwa ilo i mea ia, e whamakala mai loa, le lai whai mai ia tala atu pai. A whai e pepelo la le maule na si vai. Ia, e te taula na whai moli anga i sea, langa le tantanunga le matu susu inga, ele i aisa muelu le pōlea, i ile no fuanga le na tupu ai le whala blavi. Le link ma lo fa tai wai a fa yo le pole na ia ile vaenga le. Yo le la la tau silia tfoile. Ile moli maula le na mua fa mai mari. O le nga koso mai le pasi ka se. O le po ale tasile ile moli maula ali. Ia, o le pōlea, le ta ua se, o ia na sau po tal se fulu. Whaila i nunga papari, ma no foi lo i. Ina uma na whaile i nunga. E muso e whaaola le pasi kai kua o ke le ilopo le alma maua ele isa singa wa ai e le melenga iai. Ele mana e whaaola le pasi kai tuona umomoiro la tau ainga. Le na laina nga i mailo masema nga i lunga. Ina ia mawhaio na whaaola ele pasi ka. E te tulo i lunga. Ai vai e kulola ela amarka ka le whair kelfon. O le mol maule a sam. Mol maule ele whai mai leo leo. E whau, e pepelo. Ia. O mai saulo ia o mai no saulo tanga te whapelo la upu. E la ke kuku se i pasir ka ngaka lea, whaola le pasi ka alu sam. E nei lewa, ai whalong kuloa, e sau mai ngai lalo ka vale le pio solo langa anu. Lea ngala vea i lor ka ngaka lea lenga whair kelfong. Ia, ma whai mai loa, o a nga ia tulo e sam la laku ia i oile, ai wawa ai mele abta vale ya sam le savalia. Ko e whao solo marka vale alu esi. Le moli maula le na, ne whai mai tupai. O lea iai moli mau ia lao ako e moli mau i oi leo le itua leo. Ele moni le moli mau le a sam, ele iai le pole i. So le lai pack mai si vai le moli mau le a sam. A le whai mai ia fasile keisi, e ke le i koe fasiningia si vai, e ke le i koe fasiningia sam, e whai mai ia kala atupai. E mumusu e koe sui la whamakalanga, e mumusu foi e koe fasiningia la ua. Lai mga nga oa e ku mau pela mo mau la whamakalanga mo mo le whai ali. Le la e whai mai ia tala tupai. O le la e pekel mo mau le asi vai, lona to olua. Mai mea umamal whanga solonga le ta ua e sami te tonu i. Le la whai mai kala loia. Na me wale nga mo li a fosi vai, she is just a witness. Someone le e sosoangi i le moli mau along koro. E whai mai kala atupai. A whai o lai pepelo la le moli mau a sam. Le wa pepelo masivai le peka pinga le moli mau a sam. E ka kaulanga mo li o le awai umai tonu i le whauwhaunga lea. Wai maua mai pomua. O lono winga la o le mea la na lea leina tele moli mau o le matanga aluenga. O na o le wha mai le la tō mau. E whawhau ma pepelo moli mau sam. E a le haefa mai sam la ua ia masivai. E le i o le mea na le sa tupu. O le mea la ngā lea lenga ko vevesi i vai aso muamone i o le whamsinonga a lino mai. Io e langa le whai mai la ua e a whaine. E moni le moni mau lea. O le whai e tu whasini mai e lo ia lato tu. Pe o le ale tu langa tonu e whai mai e leo e moni. E mantua o le fetus fuluono moni mau. O le anga i mai whataitasi mai. Ia, o le mua tu i whasili a tangata na lato whai ale suenga. A moni mau au tu pe o key witness. Key witnesses. O le keisle nei. O le whanga solo mai. Le lai whai e tupai. Ia, o tūlanga le te whapea mai. Ia, le ua whai atu. A whai pepelo ia pawanga mea mense tupai. A whai pepelo la si vai i lana langolango ina le mona maua sam. Ele iai sam le pōlea. Ia, le mea nau mafua i moli anga. O le anga le manatu leo manatu aile la tuisuenga. E iai moli mau ia nao mai au mai. Ele iai sam i. Na paule tangata na ia to e sui na whamatalanga. Nao Marie. Nao Marie. Le ta ua e tuisuenga leo. Na sui ai i na wole a se singa le no fuanga le a whenga lua kukua ma sam. O i, whenga lua kukua ma sam, e whamaila Marie, whamun mo laua whionga o kere iai i le po, le mea a koa o kere i le po. Ia whaatonu lo e tupai i leo i ana lata wo, e toi o mai a mai Marie, e whailan whamatalanga. O leo o sui, le ana e tuli e le lo ia, le umi le pilioka lea, ngā mai lea soiva, e whakua akusi whamakalanga la sfurkolu. Ale ka mai reasons a tupai fa mai ile taimi tonu ale na ba toi Marie tai sa wai fo ile si information e ka wa ko ka nga i ele mato team so ina o mo ni maule si tangata ya ele mfenka o me nga fa mo e ma kwa ngo fo nga mawia
ia o le nā lana nga i leo leo, so o le mea le nā, ma le aso ma le taimi, as wharaile, as tonai, as sa, as mafua, leo whato ama to tau tā ngofi atu ma te whasiringia, o le sa nga i isi tūlanga ia, mai le telo le mau information le tā wetu pai, na avatu le taimi le ai, a o whai a iso e ngā leo leo. So le ala whameko pai, o la uia nā ma watu, ina mātou whangasolonga o ngā ruenga, ai la au mai leo leo ina lātou whai alfa mtalanga mari, o le ale me nā lai mal mafua, anga nā lai o na pamatala mari masui a te ula soiva inga ukai vai kele, ai whako akusi la sa sifurkolu le whamtalanga o sui a mari. Lele, ia, o wai, a whai o le whatoawa ai e si vai, ia winga suia o le sunga ia sem le aso na soa. Ia longa winga la ia kai mo ila mari o la au. Ai a whai fōla ngā woko e sui meleka la mari mali e re iai ngai iei. Ia o le sila na fisili tele o ai la ngai iei ma se. Pe awa pe mongi se. Ia wa tala le na tawe tupa. Wa e mato tele focus wa leo whaku ia i whinei. Ia le keisi. La me ngā lengko leo e kui fisili ka ngaka ia le ngā waku. Le ta ue tonu i ai whapea skala atupai. O lewa mako focus i e awhingi. E ta ua atu mama mawhai atu ua inga i maono mōli ai le tangata le mato te suspecting. E war kai mingi lai whai e a whaua wai asesuen. Nei lo le mea lewa mato te lo te ele au mai. E le whape kasi se information nga saule kai mina. E to a tele, ma e tele foi. O ila tau foi na umaile information, te mi nei lewa na mako focus i ai. Tangata na iei tonu ai le sin. O isi na uma le mea anga i atu iai. I le pōa lea. Lona winga la, o lea tultuli leo le i kūlea. E peo le i kūlea leo kirkilo iai. Le whai mai iai le moni le mau. Ia le fasiringia e loia wala ngai ala na fasiringia se tau na fasiringia wa e valid foi fasiringia loia. Ai se na lai ona suil mon mau mari ila soiva ai kusi la sukot. Lua o kan fa upunga mo mau si vai masam. Le alma fu anga na lai ona wa lai ona fai ole ato anga ole mele a funga mua. Le wata ue tupai. O lo ia tangata ia muli mai. E la tau te fa mau ni e la tau mau. Ele iai sami o le sin, ele iai sami o le pōna tupu al whalawlavi. Lele, ma lo fa i sau mai taula i le kolosi fo i le soli le mai ava i a mi sele whaanga solonga wa le afa muli leo whaanga solo o le aso lua le nei le moni mau o le sunga i a tupa. Wha matoi ono suia se moni mau i le aso antau pe antanto waulia pe ono wha ua wina. O le ele i kolosi tania toi loa. Ia mapatua tania toi loa, ele kolosi. Lona winga, lai whao au taimi nei lo ia lau, lona winga uman lei ala le fiafil nei, i lo ia la. Ia ona tai awa ena lola ia lea, ia o tania la tangata o te loa, mapasua tangata o te loa e tui fasili ia tupa i tai au, whato asu i loa leo le simon mag. Ai o le tūlanga tā ua e pe ona e sinia fo ele tūlanga wai ele tātou whamasinonga. Ia o lewa wa makanga o mai tō tino o le mta upu. Tūlanga le whatinonga o le investigation na leo. Wa tonua me la iona mafua na moli e leo tangata ia. Ia le lau whamanino atu e tupai. Na ala na moli o na ua iei le mau, ua maalosi le mau, e kua ia kakalea. O ia lea sa ele o iai tonu i le taimina tupu o le whalawlapi. Ia, le ngantai lea lilo mai o le fwoi te ia tu ta ia le whana. Le whana le pe ona i ta ua le na ma ua moise whamtalanga i le asfoi. Lona winga i la uia mai ta ua tu fwoi le whaatanga te whaalongolong. E le ngantau le ta ua le whana. Ia o le se lingi ngang whaaka wai pofi. Ua makua ke le a kua i kua si a kako maka upu. O le mele tau tuli atu. Po o le mea e ngai i le po lea, a wā e kakaulanga au mai ma le whaafangua o le mele ngai ai. O le kua i ngā mō li ngā olai. O le kua i ngā me po e aka lefa mai o leile matanga luenga o leo. Ia ngā ko wawa i e kulole i Pe a saura ka avale, o le kua i ngā mana malama e ke wā i
a saule a fa pe o se pi onga o le ar ko nga en ko ke va ia ko ona e lo atu i fa ko i foi li lo me E o lenta ue e tupa ile so. Wa e pe ona lo te almta upu le la amalos. Pemelo le tupa. Yo le sa mapu e faila na moni ma. Ia na tata uai. Ia le fana ma le mena o atua ia te ia ma le mta upu le fatau i le la amalos. O le e foi o mai tisi tangata e moni mau. I le mta upu lea. E fa maoni ai. Sa on fa kau mai ake ia po via. Pele ai fo. O le foi o mai sanga te fa maoni ai. Sa o nga ye sa mi o le mesa ya ma ko sam le pole a le ka usam mo le wa me o mai like tono mo ma usam so le ka ma faila le ya ba tu ala to mo maui ne fa maoni ya ele moni ya me o mai tono i ala foi ko festili mai le por que si le ngal wenga le le ala na la yo na la to mo lia tangata ya le o fa manino la tu pai e ya la mo maui mo mai la to te ta ua me o mai e pe ona fisinia ile so ana va pe la e ise malusi anga o se lo ia po se tangata e mawhai ona te tala mai tua Sam mai le teimi le na tawhia ele matanga aluenga o leo i sau whina ngalo li mai ava a tonu wale van tauna na mawhai na tala mai tua pe ia wale van tauna mawhai na tala mai tua mai le tau fo ona tawhia Sam pe whai o le tilo ia leo ele mamafa le mau ma losi le mau e tau ai ona mo lia se tangata matawhia ia ai pe tai o le tūlanga tonu na o le ana tau e tupai nei ma tau investigate fai mo lianga lava le mau e mai el famasinonga o le fai unga ma le tilo i le famasinonga o le fai unga le nala na fionga le tai famasino le olo tūlai mai nei le taimi nei ia o tactica ia me o lo ia i le pera titila tu fo iai o la fo ia lu i mai e la vaenga la which e kakau nga mangingo lele info ele fa pe foi langa le ako leo aba ku molianga yo ma ba ku la ko moli maunga ele questioning ia moli mau le tau foi na question awa tau na question la le tu langa le ya asaula mari e foi la moli mau pe isan su yelan fam talanga pe ai se wai mau tino ai tong inel facility isana e mo ina pressure leo e sui lo fam talanga wa talan na le na fai nei RKC yo ya tpa ai le o le pilioka le nga la inga ko ka mafai le ko marosi ako e pressure mari e sui la na fam talanga which is from a more it makes sense for na me pe fai nei se me pena tu ya ele saida leo ya mai la na fa mauni ngai fa mauni ai le la fa mai tu pai e o mai ya na moli mau o leo salato fa mawina fa mtalanga amari na toi sui ya e tala no mai pe sia na tua ia sia na fa mtala i mari nga kai vai kele la soiva ai fa kwa fa mau fa mtalanga la sfuton mali ia lele ia se tatu tali ia la pole ali si la sanga le o tie wa tona o tu la so ataiao ia wa mo mai foi se isi tala la tamai ia wa lena e alwe se mai pe tu va e se mai o e lilo mai afa ia te lo ala ia o nisi foi ia ole vasenga tu stala a wale fa mo wino tatu tala pe a lilo mai e mana ia tu langa na ole follow le lei i tato media outlets awa o le side le o ba tu mai se fulu tai au tau le afortas le samato no foi o tanga o istu stala la wai tai o le lua ia pole fai o mai ia o le famatalanga la le na le tatu tele o maua e mafai ona sau i lunga o nisi tatu office fasala na ia manino tatu watunu awana i tanga tasila u falonglongo foi ia tatu ai le ona manino le ona langa le o mato e se mai mo tatu po kalami ala fa nga solo kolosi le ale lilo ia ole o mea autua na kolosi ia nei la fionga le to fatu pa na question i le so tanga la le o longo ona o lana wo ia limoni na batu ia te oe le faila le la batu ia te oe male fa upunga ina ia faia se me shutdown ma ia me uma e ono a afia ai ia le good friend le al komsina o rimon sa fesili foi le lo ia te pai e ke lo o le good friend le ali monio o ia alongo o rimoni al komsina o rimoni e fai ia te pai
e makua ule iloa se ngā mea. Ngā pāua le mea mai le whaila ia kia. Ma mai le whaila ia te au. Ele ai ama se toe ai a ina le komisina o lau susuenga. Pena sau e whaali mai eso na langona ma sona manatu. O le susuenga lava ma lau review. O au lava na ufaya ele se me wha pena na tu. Tusa le ka keke e ngā uma e tupai mea uma na wae. Pe fulimingu ke luas fulimingu ke o ko ia fasini nga i le tūlanga whailele. E tau mawhaina ia maua le so tanga o le fionga le li komisina i le olo o tuua ia. Ia e mafu ai ona whao ngā tupai mana na investigation. Ia peta i whamai tupai. I le eise tūlanga whapea na mai e tau le whaila. Ona peilola ia lea e whai mai se manatu o awa pa au i le komisina le tūlanga lea la ususuenga le ai. Mai le o te le tali ai na foi e sea o a umala ususuenga e le bias foi ususuenga le leo pa la tofa i ngona whai ei mea umai. Ia ai o le tūlanga na pe ona tukwa ia ai. O le woa a le alfionga le li komisina ia le tofa le ala e pe ona ta uele e le ali i lo ia. Ia ai mai sei la. Mea ia na tau ai mai le li lo ia ia tupa. Na i lo le sa na i lo le sa o le siki witness in mata pu le o le sa so ai long o le protection order foi leli. Ya ai fai e tupa. Ya a fai o se si maka o po ese ko. Ele se me la tau fia i fola so ani o komisina ia le ngata na sa. Ese le mata pu na. Ese le mea atoa le au te fai e so enga. Le ala foi na le referring mai atia. Ona la se la fia. Ese mama o le mele ese le me fai. Ese le mata pu le o te lo te mile. Ia malele so inga o sama si vai. Sa fa mai le manatu o le KC. Sa tawana toi fa tala noa sama si vai ila fa matalanga ia. Ia tala atupai. Ele se mela wa e mali e fa kalangi ka ku fa mai. Ele se mela ko fa siringi ai wa umana fa mai le fa mai tala. La o fionga le ko ia se ma fa makalanga makele ko manga o fa mau se ma fa matalanga. O fa matalanga wa ia. O le nā la o te mana o e whaatu mau ala o whamtalanga na. So ele mawhaila ele o leon koe mai, o le whina ngalo malia o le tangata, ele mana o ai te whaisan whamtalanga. Ia, ma le tūlanga la lea, mo le mau fwoi e whatau le, i le case o le mali o tu au. Nebe mai a le alilo ia. Sa kaunga o le vaenga ia e whatala noa mai. Ia, le whamai tupa. Ia, o le wa mako focus i le mo le mau. O le e le mea mako ke suspecting ai mao no mau ai le tangata e molia. Nai lo nā mea ia le whai mai ei nei. Ele o iei se i la mātou whai unga o tangata tai susu e ngau lau tilo. O le mea le tau na focus iei. Ta tau na focus i tangata e tau na molia ai le mta upulia. Ai leo leo fo isi mea ia. Pe o tūlanga nai le tali tupa i le mta upulia i le o e a fwini. E tai fasili mon magu. Mon ta ia mon lona male moli lo la isi mena tu fasile tu pa pe sa o lewa pressure leo ia Marie e suila na fam talanga e pe ona tata no ai il tunanga le nai le fa mai le period le tata nunga le KC pilioka le e fa soia na tau mafai ai leo e sui le fam talanga Marie ya fa mai tu pa Masui alfa makalanga Marie uka yo vai kele ya mako maleo le ku e masem. Ona ufa tu lo le ya se mo la tala I le o suin mo mau Marie mai le ai fa ku ma wala fa makalanga ngang fai momo. Ele ko ngawa ka fa se makalanga pa tu mau la fa makalanga nan fai momo. Ya o talina le ane kolos. E mo ila to ye tu sile mai le telefonia li lo mai ava. E wa le na sa no manino ya tupa. O le sunga I le malo ia Yeremia lea na ta ua fuinanga ia tu Amerika Samoa ia toi tali mai toi wha ua wina lona a vea ai ma malu o le malo. O na ia te ia le telefoni o le sa o le tala mai le vaiasun te nei ia li. O le tūlanga la vai na pisiringa e tu pa I pena e loa le telefoni a Sam le na watu ia o tau me pa I ke leilo se mea. Ia koe kui fasilia koe keisi. O lea e ua tala na avatu ia te o ele telefoni e fa mai ko pai ele o ele mia nga ave ia ai se isaula ele mia kalangoa mai ia po a mea ngai telefoni po ia ia telefoni au a foi mea ngai kongo telefoni tu langa la nali fonga mua ele telefoni
Ewa pe ole mena le tate mai tawina fu le fina ngalo le tato tunu e uia ele ise sio ka ko ngai o le mena tu puai le fala la ve mata to i le me moni a o le mul tai fina ngalo tata i ole tunu i le fa mtalanga le sunga ya semble pe o le fa i lungo stasio ala leo ia po ala ta foi tono ni sile nei o inala le pe lima taita ina mai ai la ngona i te faita watu ia ba mai tawina fo i le va yaso ma le fo i yaso a o le manga ia la o le mele o tupu le temelde o le wau ili ma autala tala ma sei fa matala matala mai e le nganta i le mori maua sem ia wa e tauna i le taimie e fsiringi ai fo i le sunga ia sem pe tu la i le sunga ia sem e avi i fa fsili le mtanga luenga o leo ma le tu fo i le te ea li lumia ole tūlanga tā ua e peona e tā ua whina ngalo tātou atunu. Ele tio sesi. Langa lewa e al mol maua se. Ole tala foi lena foi tupa ia nei le whamasinonga. O la kauma kwa i kari kongu e le mol maua se. Inga ua sau le mol maua se. Nga wau mai le mol maua le se. Le ala foi lena le wha mei tupai. E mako ke le ka ua se le ala le pule i mingei mea umanga whai el mako se suenga momua. Inga ua sau se. O ina nga whakoa mako inkalesi e lo ia le ala le pule. Le ana tau mawhai e lo e whamaunia. Even le ala le pule ngā mako le ofisa. E te e uma le ala le pule. I tu ua inga uma ia uwhai atu ia te ia se. Ia mantua la o e whonga mua a maka mako inga laso na ngalo i se me. E a whaingi. E a whai. E su ele le whale o ngar ka vale lea. Ia. E mangua le ngawai masivai whasingo le mesa warka wale wha masivai. E la kalaka mai ai i le mesa warta wale lea. Ale tua ia le pule le wakor kupe. Kua ia le pule le whanga lea. Kua ia le pule o ia le driver o le ka wale lea. E fule le cruiser le ngana vea ia tu au. Mea umana le nanga i esu suenga leo mai le pule whatal noa. Ia. Ele whamaunia e te umaila le pule le se me whapena na to. Ia, toi o mai lola makaka ia le whai mai e la kala le tupai. O i la tō minuti a tana tupul whala lawe tau nulo le sin. Mai la tō sala talata i le sin na taimi na tupu el whala lawe. Ia na inga kawange kupai kasi ale ka wale le nga mako kirikiro mako ele ka wakanga i le mele a kole. So o tangata lana na focus yai. Ai pe ole sawa le sunga ya samala na mol mawo ina le na fato a no ai lo ya la puli. Ele kio fa mai tala tupa ele tio sis. Nanga yo fa ya mato na mato tal tono mai tala le o mai ina ua follow up leo. Ma o e su e pe fa ma ni tu langa o mai ta we tono fa matalanga ia. Le la wa ma fu ai lo mo yanga nei ma o mai le fa masino. Le ya malo fa tai malo foi le ona sa ili lo mai va ele fingo fie le anga ole mai tau ma fa fonga ma mai mo fo ya ma tap mai le pa ia ma le malo le tanto botono ile nei fa sinonga ya mi sa le vale nei ma ta upu ya o lunga la lo o festoso i solo fa pa tolo alo ia le ma ta upu le nei o le vai solo na lua le tanto ye ole fa nga solonga ole nei ya fa sinonga ia tonu ole a wha wawina. Ia ma se i au tala mai. Ma au mai wha batalanga o mea o lo o tō laulawina i tonu i. Lena e sau noa lilo mai awa wha sa ina. Ole pua ina o ata ma lea le mea ngā ua wha sa mai le. Tomai tai whamasi. Ia, wata uel tamai tai whamasino wa iei ata wa tu ina i lunga. Ma pe e wha sala lautu sa o atu waile whamasino ngai mai tonu al potu whamasino. Ia, o se tūlanga makua sa tapu il whamasinonga sa moa. E ana o whamanino. E o aia mako le media. A e fia aru tonu. A e fia mana a record pe a whai e se tau ana manga e te fia no fuai. Record le over. Le voice over. Le audio. E te talo sanga il whamasinonga pe tali. A mai ale kalia. Na e to angale te no fuai. E kuskusi mea umala na e no folea le kuskusi o le alawa o ta ua mato o tele iwa ai ni fasalanga o le maa ua mai el whamasinonga fasalanga ia ua abatu ilunga le tangata mata o le whamasinonga ia o le mea lana le ua mai e lol polo inga lea e whamanatu mai ai e matua sa tapu
nei faia se whaasalaunga tuksa o lea elea I lunga o le social media. O le whamasinonga mata wal manga lai whai. O whamanatu mai e fo I ele whionga tamai te whamasino. Le ia ili tatou au whaasalaunga lau tu stala. O ila tau ia whito I tonu ia ele mata upule nei. Mo lona li poti ina. Ia, a to ai fo ila. Ia, ma le tūlanga fo ilele na. O ale sau noanga le whionga tamai te whamasino ilo ia I keisi. Tūlanga fo ilele le whaumi umi o whasiningia o le mori maua a leo leo. O laua lewa o na tali le whasini. Wa tali whaalua whaatol pe repeat ia mea umai taimi umai e keisi. Ia o le nala le na whamanatu mai anei e le whionga le tamai tai whamasino. Ia, ona o le tūlanga na lewa I ele awhianga o le tatou whamasinonga ona o le tūlanga na o whatele me whaasalalau. Ia e niti o le tatou. O la waenga ia anga I tonu I whaanongolongo ma I le tatou whamasino. Le leia, ma lo va taia le mai ava manino le mantala vai I nisi fo vaenga le na e mori mawina I le so. Lo no winga la le tatou tuli mata ia pe fa wa le mori maule le sunga le malo le malo ia tupai. Ia pe o le ase e mai lo o ai le si I so si le fia le o le ase e mai e so o to ai mori mawia le tanga le wenga leo. E leo ilo le taimil nei lisi mal whaasalonga leo leo atu sa pe whaila tau lisi a manatua leo leo o tangata le wa tauna lutun. O tangata na ai o le tūlanga whaile o le tūlanga na e whengata e le tatou whamasinonga. Wa e taimi wa saure kolosia le silo ia. Kusa leia mar kolosia lo ia ring sang mua. Wa poara ia kakale ngofu I kongo le whamasinonga e li pokia. Wa pei wa repeats le me kas. Ia. Ai o le tūlanga whanai le tele ni tatou mta upa tui natu. Wa peo kwa le mga ngofu le whamasinonga se vai maka upa o mai malako wa. Ona o le tūlanga na. E question le mata upo etas. E makua pe luas fulu fesiri e kongole o le vale ina ia mtinoa. E matua whamanino le maua a leo leo. Ia, ai o te iloa whanga mua. Talo sia e o tae au. Ia vave uma le kolosia tania pea. Ia ona maua ileo te isi moli maufoa wa o te iloa mena I fia whaafonga ili tata o tunu. Ia wa a kolosi tania. Ia o te iloa ia I fo le re-examination ale lo ia le tu ale leo e fai I le vale le umai o mapusua ia lo no winga e umi fai asa taimi taia o le foi mol mau tasele so fat pa ia ai e ki witnesses se pe ona ta uai e le keisia ale tu allowed lea la ta uai ia le tamalena nga ia tupuola lena nga ia wapa le lama wa pa au o le siki witness no winga o le sila nga mo ma wa tu o le case le o mo maula na te lo fifa fonga el tato wa tunu e fa ma oni ai matali e lo fasilia na ilo ia le tu mai le o mo lia si vai ma sam o kale ke leo upongi mo lianga ale al ma fuanga ele tawana mo lia ia le fa mai leo ele te mo lia wa ia ile mau le au o matangata na mo mau tulanga tonu ana ia ele ia sam I te mila tupu ai fa la blafi le ring mo le tulanga fa taia li lo ia le tatou filo inga I le nei fia fiola solua e le te wi se si mata puta o nana e mau I le so por fa ngona vieso e au sil fia le tulu le tulu ina le tatou filo inga matango fia le so o le pawal tulanga fonga mua I look forward ina ia fa sao lele mafau wale lipoti no tatou whamasinonga. E whai fo I male whai tete e wai e o mea nei e le taungo fie le tūlanga o le talia pea o tusitala le whamasinonga pe asa o lei ai a whai fo I se. Ia ina fo I le isi polo inga au mai o na mōli ai le tangata. Ai o le tūlanga le na e le isi si mata upu tata toi tala noa le nei taimi o le tatou update pupu lea mo le nei afiafi. Te iloa o tae au, te whaifoi se tatou update a wai tauan tatou mon mawina, ia le wai ese alo ia ma la tau fasili, ese fo I tu e a ngai mai e tu I fasili le moni mau. Ia e tau fo I ona sila fia le tatou atunu, ina ia manino le mata o le vai, I le mata upu lea o tatou ia nei il whamasinonga whangamua. Ma lo va taia moli e toile nga fa tai mo le tatou li poti le dei vai ngola woli e po le dei foi vai ngola fiafi
Alofa le tua mafua I pele malo si le tino sili ai la le nganga. Ia wala tua e afu. Longo pui li pa ia malo le tatu. Tano fa le liwina fo I mai le ngana peritang ni a ngai le ngana Samoa ni si o tau le manga lo fanga solo tono le fam. Sinonga tete tu le tua lo soifu ma sama tu la tau. Tatu toi fisila fa. Ia tau lunga mai na. Ia le tatu filo inga. Ia le ia so lua mantongo viole lo ko sulu mai le la sa ki muli lu mai ya. Ia, whaftai lava whangamua, whaftai fwoi lo tau mawhai mail tātou po kalame a mese fwoi mōru tātou atunu. Ina ia mawhai o na malam lama I se tu wa iele tātou mta upun whamasinonga. Ai manatu I o na tātou toi whairoa I fwoi tai au lea lofa maleanga leo lea tua pe apu lea lofa e mamoli atu lo tau so I fua maso maa o na mawhangamua. Tātou au lia lea tai au. Ai mōru taimine I whaftai te le lawa Samoa I lau mai mua mai malau tapo inga. Ia whamalo fwoi le radio Samoa malalato o nanga. Piloa ia tiri tai au le lofo le tua tau wha soifua. Soifua ma ia. Manuia, le fionga ia le lua iawa maina vai misa I le nei vaenga le fiafi sui o le tātu wala leo. Ia o loonga lue puno wai misa mo a wala. Wale longa pui li o lau taupa. Ia, ma lo o tau mamalu I tau la banga o le wha. Msidonga, wha I le lima vai solo, wha ngā solo. Mai le vai aso tenei o lona vai aso lona nuole nei.